ole voinia chuanin digital currencies kan soyanga digital currencies hanti hianin poisa lampang akoka amero chu poisa monetary kha digital electronic media a poisa man thei dan lampang kha akok ani an digital currency a chuanin thil chi hran hran om theia chung ho chu kan en chho don ani ama sabera chuanin electronic cash antia e-cash soi ol samnan e-cash anti meya e-cash hi poisa currency hemi poisa note poisa lekha anga man thei ania amero chu lekha angkhanin physical engani a tangible lawa a khoi thei lawa physical property anei lawani mo sakhat taksa sakhat kha anei lawa software kan ti ang chi ve tho hi ania hei software te application chi hran hran mobile application te mobile software ang chi te phone nei chuan kan traffic anga tin computer a po computer application le computer software hran hran a oma khati ang khanin application ang deuh ania software ania amaro chu hlutna anei ani chu hlutna anei dana chu kha poisa kha electronic poisa e-cash khanin back up to value bank a khanin back up to value anei chu wang chuanin hlutna anei thina la hian engtinge a inzia hi anchiatela in providing a simple definition of e-cash, also known as electronic cash. It is digital money product that provides a way to pay for products and services without resorting to paper or coin currency. So if you dan also bera chuanin paper amo coin poisa lekha mo thir poisa tello khanin thil lei theina manrua ani atiani chu le kiti ang chuanin paper paper lekha poisa le thir poisa tello khanin thil lei theina manrua ania paper le thir ani lo chuan eng poisa nge niang kan ti chuanin abak om chhuna kha chu khami digital currency kha ani deuh top mai ani electronic currency te po kan ti thenga electric hemi digital khovel mantur hlutna nei si akha khang ho kha ani deuh top mai ni chung chu engatinge heng e-cash te digital currency shim hi engatinge aron lar tak em kan ti chuanin mi hring hianin internet lama te online lama ma kan son zel awangin internet manga thil lei theina website le khatiang page khatam tak aron chuata ka wang hanin hetiang digital currency kan ti hrim ho kha aron hluta ema omzia tunma internet te alar ma ngai tu chuanin tangkai na tam tak anei ta digital currency hianin poisa in pek kher ngai lawa mun hla tak tak ami thil lei kan du a thei ta ka wang le kan du ta ka wangin alo tangkai ta em ta antinan mizorama omlo vai rama mo sap ram dang deya political boundary pel thaka bungrua du le mamo tepo kan lo nei theya chutiang awang chuanin munhla tak tak ami thil han lei nan te khanin poisa lekha in pek phak lo poisa thir in pek phak lo mun ami te lei a thei ta ka wang le kan lo du ta ka wang khanin hetiang ang digital currency kan ti ho hi lo tangkai ta em ani an e-cash user will download the electronic money from their bank account and store this on their hard drive. E-cash kan ti bi ka hi chu hemi electronic money hi nia kan bank account khami
kan bank va hmana khanin hetiang ang e-cash hi min pe the ni chuanin khami kan bank account ami poisa kha an lo katanga an lo katanga chu e-cash an convert don ani kan poisa le kha bank a kan vada thata kha engeni an lo deduct anga chu e-cash digital poisa an lo let ling anga chu keimanin pen drive kan tiang chi te hard drive kan tiang chi storage kan nei ang chi digital storage kan nei ang chi khan ada that theini kha currency kha e-cash kha chu nakina kan mamo huna khatiang e-cash enable e-cash pom ang chi merchant ang chi online merchant ang chi kha chi sang san no ma Amazon te poni anga Flipkart te poni anga kha ho zong pokhani an pom veka kha kan bank account ami poisa vo pekher to lo khan kha kan hard disk ate kan hard drive mo kan pen drive ate kan storage digital storage media kan nei kha electronic cash kan da that sa kha kan mang the ni chuwang chuanin engeni thil te tham online internet a thil te tham han leinan te khanin atangkai em ani chuanin the e-cash goes through an e-cash bank so that the transaction can be verified e-cash kha tianga leina tur thil lein na kan han man don khanin kha e-cash han ein transact an kalkual vel khanin heta kan bank kha e-cash min siam sak tu min pe tu te bank ka te khanin an kalkual le photanga kha e-cash ha dik rengem khang bank khan an pek chuani em value nei em lutna nei em ti te kha al hanin verify le photanga chumi nuwa al hanin thon kwal anga chuanin khatiang khanin kan thil valei na turte bank account a han poisa ha alowin credit thung don ani tiang chu ania tangkai em ani adot le chuan e-check kan enanga e-check po hi engeni e-cash kan ti ang tho khanin ania check chu kan rianga check a chuanin ming te kan sign a poisa kan lak du zat te mi kan pek du zat a kha poisa kan ziak chuaka chuanin mi kan ken tira ni lo pon ke manin bank a kan kenga kha check a poisa lo in ziak zat anga kha poisa kha bank atang han kan la chuak thin ani chu tiang che chuanin electronic check chuanin kanwa pe kate kha check kanwa pe kate khanin kha digital check kha electronic check e-check mang khanin engeni kan bank account atang khanin poisa an lo withdraw thei don ani chu an bank account na an transfer thei don ani chu tiang chuanin e-check ani mio wangin heta check pa ngai anga poisa le kha anga lak chu kha chu thei lowa chu wang chuanin kha e-check kan va pe ka te khanin kan bank account kha check kha kan pe ka te kha adikani chuanin kan bank account na te khatiang poisa kha azat kan ziang zat te e-check kan ziang zat te oma kan digital signature pe ka te digital certificate kan pe ka te kha adik veka engma social tur omlawani chuanin kan bank account atang khanin alo e-check dong tu te bank account a hanin poisa in transfer don ani e-cash nen chuanin tlemin adang lam vedeu tani chu account le account transfer nante man theya tin thil le nante po aman ve thei boka amaro chu atopa chuanin account atanga account payers bank atanga payis account a khanin khami poisa in transfer kwal tho kha a thleng ta ni adot le chuan smart card kan enanga smart card hi tunhma chuanin ATM debit card kan ti ho ang chi a khanin smart card hi a om ngai lawa ATM debit card chuanin engeni stripe magnetic stripe a neya kha magnetic stripe a khanin kan information tlema zonga oma chumi mang chuanin ATM ma te
tin online na te thil leinan debit card angin mo poisa lak chhuat le thil leinan a hman theia mar chu smart card hi smart card alo ni ta veka tun nu ATM le credit ATM le credit card te debit card te an siam ho rang chu smart card alo ni ve ta veka chu enge smart card ani na chan kan ti chuanin khati ang card a khanin memory chip an thun ani memory chip chu khami card chunga thil square rangkachak ronga rangkachak ang deuh hlek dar engeni kha khami an da big ho kha smart card antia microprocessor te pon tia memory chip te pon tia khang memory chip a khanin smart card ani na chan memory chip a khanin information khami magnetic stripe information link zat ai tam dei kha information alenga I chan chin te tin engeni I password le nangma validate tu kha card nei tu validate tu kha information tam tak athun thei ta ni chumi wang chuanin a safety a secure bi ka magnetic stripe ringot ai kha chuanin a secure a hack te po hara hack te po thei lo ba khatiang security reason awang khanin tiang khanin smart card kha alo chuaka tuna phei chuanin dan pa nga ya nein ATM card te debit card zong chuanin angeni khatiang memory chip microprocessor mo memory chip kan tiang chi kha anei vek tur ani ti te kha alo to a chumi wang chuanin smart card kha apoimo em a nei lo khami smart card tel lo ATM card tamo debit card ang chi kha chuanin poisa te po ATM buta te po lak chhuat thei to lo ani ti te po kan hriat kha chuanin atot le chuanin credit card en taila credit card hi chu mangeni bakart ti top maila mizo tong chuanin bakart ania batna card aba a thil lei theina card ania neta credit card mang hianin aba in kan du kha online kan lei theini debit card chuanin debit card te ATM card kan ti pa ngai ho anga kha chuanin kan account na kan bank account khami card debit card le ATM card ina athun zom account na poisa ombak kha chu poisa man thei lawa alak chu thei lo hrim ma se credit card ta chuanin khami kan account nen khan in zom na anei lo hrim kan bank account nen khan in zom na nei lo hrim bank account na khan engma lo ma se credit card mang hi chuanin credit limit limit kha kan pel lo chuanin kan du kha khami chhunga mi kha kan lei theini tin limit hi income zirte le ba bank a loan kan lakin kan ru that lo zirte credit score an tia ru that lo baru that lo kha credit score ten tia tin income tam lo lama tang te point khatia ang history mang khanin kan credit card limit kha sangin an hiam theya khatia ang limit chung ami ani kha chuanin bank account na poisa nei mi lo maila credit card mang hianin online na te thil kan du kan lei theya tin dor lian tak supermarket amo supermarket lawa po atia ang card man theina chi dor om chuanin credit card mang khan kan du kan lei theini limit apel lo chuan amai ro chu ba ani na angin atopa khanin thatopa te thathum dana te tharuk dana kumchan veya te poni mai thei kum khala te poni mai thei bank ne na khami credit card pe tu bank ne na kanin rem dana zir khanin rul let le kha I angai thina ni chuwang chuanin han man ala man theialom ti wanga man huwa chi po kha ani kher lo theya fim khur taka kan mamo chinba kha chu leina na man lo te po kha a tha thawe
usually issued by a bank or financial services company. Credit cards allow account holder to make purchases on credit without having to put up cash at the point of sale. Cash ngai lovin point of sale thil shal na hmuna khanin cash kha vaman ker ngai lo khanin credit card chuanin abain kan du min leitir thei ani hatiani chun atangkai na le athat ve na chu it is giving the buyer more time to get the cash together. Paisa na rem chan lo lai ten aba le khanin aba an le khanin engemaw chen chu khami arut le na tur paisa hanin tuak nan te po khanin hun kha min pe ve ani atiani dot le chuan debit card entai la debit card hi chu kan thachiang tlangin ka ringa bank account nei to phot chuanin debit card le ATM card hi kan nei veka debit card debit aminga po debit ani na ang hianin kan account na mi kha paisa ain debit thin ani kan man rual khan credit card ang lo takin kan account na paisa ombak kha chu aman thei lawa achan chu direct debit ani wangin kan account atanga direct debit ani awang khanin kan account na paisa ombak kha chu thildang engma leinan khanin aman thei lo ani a paisa nga in an lei tam thei dewa paisa nei claim deuin an lei tam lo deuh thei ti na ani chu debit card le ATM card kha chu kan account ne na in thlun zom tlat ania bank account ne na in thlun zom tlat ania chu wangin phim khur te po ngai em a ti bo pala mi in an lo chhar pala kan password te an lo ris fu pal kha chuanin kan account na kan paisa te khan lo la chuak zo vekin an lo mang zo vek pal thei ani chuwang chuanin debit card hi phim khur pui em tur ani ador le chuan electronic purse kan ena electronic purse kan ti hi chuanin ni china electronic cash kan soi ang deuh khanin paisa value kha digital electronica da thatna ania purse pa ngai kan rianga purse wallet kan ti ho ang chi chuanin paisa khung nan kan mang thin ani bag te nianga a bag lian deuh te po then te chuan nei mai theia tia hanin paisa thil lu kha kan da tha thin ani chu tiang deuh chuan khatiang electronic cash kan nei ang chi te electronic check kan nei ang chi te khatiang electronic currency digital currency kan nei ho ang chi han da thatna tur ang kha ani mai ani electronic purse chu ti zong kha voinia kan sei thei chu mai ro se lom ome